Abakunzi banzagerayo TV turabashuje cyane mugira amahoro y'Imana. Imana y'umugisha kandi y'amahoro ibarinde ibane namwe kandi bakomeze. Ibahaze ibyifuzo, ibahaze uburame mu byo mwifuza byose. Tuje mwaka kanya kugira ngo tubabwire ikitwa ibihano byafatiwe abayobozi harimo aba RDF ingabo z'u Rwanda, harimo n'abayobozi ba M23. Tubibutse yuko hanga kuri Nzagerayo TV ntago dukina politike, ahubwo tuvuga amakuru y'ibigezweho aya ariyo yose tugezeho tubona areba u Rwanda n'abanyarwanda, tuyabwira abantu kugira ngo babashe kuba bari updated. Ngiyi rero list y'abantu bafatiwe ibihano n'akanama k'umuryango w'ibihugu by'Uburayi Union Européenne. N'abantu 10, harimo abantu 9 ku giti cyabo, bakabamo n'ikigo kimwe gishinzwe amabuye y'agaciro. Mu bantu ba mbere bafata ibihano wa mbere ni Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa umuyobozi wa M23 mu bya politiki. Uwa kabiri ni Rukika Rusisi, ni General Rukika Rusisi wayoboraga Special Force y'u Rwanda mbere yuko avanwaho mu minsi 2 ishize. Uwa gatatu bamwita Desire Komera. Uwa kane yitwa John Imani Nzenze. John Imani Nzenze nawe n'umusirikare muri DRC. Uwa gatanu yitwa General Nkubito. General Nkubito tubibutse ko ayobora division ya gatatu ikorera mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Gatandatu ni Pascal Muhizi. Pascal Muhizi we nawe akaba yayoboraga division ya kabiri, ingabo za division ya kabiri z'u Rwanda. Karindwi ni Jean Bosco Nzabonimpa. Jean Bosco Nzabonimpa akaba ari yarashinzwe finance ya M23 cyangwa se ibyerekeranye n'umutungo. Umunani bamwita Francis Kamanzi. Francis Kamanzi ni umunyarwanda ayobora ikigo gishinzwe amabuye na gaze cyo mu Rwanda. Wa 9 ni Joseph Musanga. Joseph Musanga abeshi bita Erasto Bahati, ubu ni guverineri w'intara y'Amajyaruguru ya Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma ikigo twababwiraga bakita Gasabo Gold Refinery. Gasabo Gold Refinery ni ikigo gishinzwe gutunganya amabuye y'agaciro mu Rwanda, gikorera mu mujyi wa Kigali i Gasabo. Rero inshuti za Nzagerayo TV tujye kubabwira buri wese impamvu bamufatiye ibihano n'impamvu n'ibihano babafatiye ibyo ari byo. Bose muri rusange abantu babafatiye ni ibihano bivuga ko ntibemere gukora ingendo mu bihugu by'Uburayi n'ibindi bihugu bifatanyije nabo, kandi imitungo yabo yose yariri mu ibyo bihugu by'Uburayi yafatiriwe. Bivuga ngo ikintu cyose cyari kibanditseho, icyanditse ku bantu babo baziranye, tuvuge nk'abagore, abana, ibyo byose bikaba ngo byafatiriwe ngo bitewe n'impamvu zikurikira. Ibi ngibi rero byakurikiwe n'uko u Rwanda rwahise rucana umubano na Belgique. U Rwanda rukaba rwahise rumenyesha yuko ibihano bigisohoka, rukaba rwahise rumenyesha yuko rucanye umubano n'Ububirigi, aho bahise babwira abakozi ba ambasade y'Ububirigi bari mu Rwanda babaye amasaha 48 yo kuba batashye iwabo. Ariko nyuma naho duhita tubona ibaruwa y'Ububirigi busubiza u Rwanda mu burakari bwishi, bababwira yuko nabo bakoze nk'ibyo, ariko ngo bongeraho yuko bo basabye yuko abakozi nabo b'u Rwanda bari mu Bubirigi bose bahita bataha, ariko ngo bikongeraho yuko n'ubufasha bwose n'imikoranire yose yari isigaye hagati y'u Rwanda n'Ububirigi nayo yahise ihagarikwa. Reka rero muri make tubabwire impamvu bafashe ibihano, babahoye iki, byagenze gute kugira ngo bafatire imitungo y'abantu yose, bababuze no kongera gutembera mu bihugu by'Uburayi. Duhere kuri General Rukika Rusisi. Rukika Rusisi uyobora Special Force y'u Rwanda, ariko harashize iminsi 2 umukuru w'igihugu amuhinduye amuhaye izindi nshingano. Yafatiwe ibihano kubera kugaragara kwa RDF muri Congo. Niriko itangazo rivuga, ngi cyo nakoze no kurishyira mu Kinyarwanda, ubundi byo mugiye kumva byose nibyo nibyanditse muri iryo tangazo ry'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi. Ngo yafatiwe ibihano kubera kugaragara kwa RDF muri Congo, kuvogera ubusugire bw'igihugu cya DRC no guha inkunga umutwe wa M23 ngo ukomeje gukora ibyaha bikomeye cyane muri Congo, birimo kubangamira inyoko muntu, kwica, gusahura, gufata ku ngufu,
guhungabanya uburenganzira bw'abari bw'abagore muri rusange. Hanyuma reka turebe Gasabo Refinery yo yazize iki. Ni ikigo ngo gishinzwe gutunganya amabuye na mine hamwe na mine na peteroli, bivuga ubucukuzi. Gasabo Refinery yo ngo yazize ko yakuye amabuye mu burasirazuba bwa Kongo ikayagurisha hanze. Ngo amabuye yacukuye muri Kongo ngo kandi ayo mabuye ariyo ateje intambara muri Kongo, ibyo twavugaga ruguru kuri Rukika Rusisi. Bivuga ngo ibyo bihano bamufatiye bihwanye neza n'ibyo bafatiye Gasabo Refinery, no gufatira imitungo hanyuma no kubabuza kongera kugenda mu ayo mahanga. Tujye kuri gatatu, Musanga Bahati. Musanga Bahati tuwita Bahati ariko ni Musanga Joseph, azi ku mazina ya Bahati Castro. Bamujijije iki we aba muri M23 n'umukongomani. Arazira gukorana na M23 ngo arakomeye cyane, ngo kuva kera niwe wari ushinzwe finance cyangwa se imitungo ya M23, kandi ubu ngubu akaba yaragizwe guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ngo binyuranyije n'amategeko, ngo kuko M23 yafasha aho hantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kwirukana ingabo za leta hanyuma igashyiraho ubuyobozi. Ikindi ngo bitewe n'umwanya afite muri M23 ngo ari mu bafata ibyemezo byo guhungabanya umutekano. Izo ni impamvu zatumye uwo bita Bahati Erasto cyangwa se Musanga Joseph afatirwa ibihano n'akanama k'ubumwe bw'i Burayi. Tujya kuri Bertrand Bisimwa, ariwe muyobozi wa M23 mu bya politiki. Yafatiwe ibihano ngo kuba ari we uhagarariye M23. Arashinjwa ibyaha birimo kwica, gufata ku ngufu, gushyira abana bato mu gisirikare, guhohotera abagore n'ibindi bitandukanye. Twagiye kuri Desire Rukomera. Desire Rukomera ngo arazira kurokirita cyangwa gushyira abana mu gisirikare, akaba ari ushinzwe propaganda cyangwa se ashinzwe rokiritoma muri M23, agashingwa na propaganda cyangwa ngo icengeza amatwara rya M23. Ku bantu bamuzi niwe ubuzenguruka mu giturage akangurira abajene urubyiruko kujoininga cyangwa kwiyuzana M23 kugira ngo babashe gukomeza kurwana n'ingabo za Kongo. We bavuze ko nationality nawe ari umunyarwanda, bavuze ko ngo ari umunyarwanda, akaba ashinjwa ibyaha neza bisa n'ibya ba Bertrand. Gufatanya na M23, gashinjwa kwica, gufata ku ngufu, gushyira abana mu gisirikare, guhohotera abagore n'ibindi. John Imani Nzenze. Uyu John Imani Nzenze bamwita Gitu mu gisirikare cyangwa se ukuriye ubutasi muri M23. Ngo n'umunyekongo. Arashinjwa nawe nk'ibya bagenzi be guhohotera, kwica, guhonyora cyangwa kubangamira uburenganzira bwa muntu, kwataka abasivili, kuzana abana mu gisirikare n'ibindi. Aba bose tubibutse ko ibihano ari uko imitungo yabo yose yafatiriwe kandi batemere kongera gukandagira mu bihugu by'i Burayi cyangwa mu bindi bihugu bifitanye amasezerano nabyo. Francis Kamanzi, uyu ni umunyarwanda. Francis Kamanzi ni CEO wa Rwanda Mines and Petroleum and Gas, ikigo gishinzwe ubucukuzi n'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Ngarashinjwa ko amabuye ava muri Kongo ngo akazanwa mu Rwanda ku nyungu za AFCM 23. Icyo yazize rero ngo nuko ayo mabuye ngo ariyo atuma umutekano ukomeza guhungabana muri DRC, kandi ngo Kamanzi ngo ashinzwe ikigo gishinzwe ubucukuzi. Undi Jean Bosco Nzabonimpa. Jean Bosco Nzabonimpa ni umunyekongo. Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi ngo ni Deputy Head of Finance Production and Management of M23. Ngo ashinzwe yungirije ukuriye umutungo na management y'umutungo wa M23.
ngarashinjwa uruhare rukomeye mu gufatanya na M23, agashinjwa ibyo bagenzi baruguru bashinjwe: guhohotera, guhonyanga uburenganzira bwa muntu, kwica, kwataka abasivili, gushyira abana mu gisirikari, guhohotera abagore n'ibindi. Bose urebye ubona ko ibyo bashinjwa ari bimwe. Katujye ku wundi Major General Eugene Nkubito. Major General Eugene Nkubito n'umunyarwanda, ni kamanda wa division ya 3 ariyo ikora mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ngo ni nayo yoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo, niko iyi raporo ya Union Européenne bivuga. Ngo bagumye bafasha M23. Ngo ibyo bimugira umwe mu bateza umutekano muke. Ubwo rero ibyaha aregwa ni bya bindi bya ruguru: kwica, gufata ku ngufu, gushyira abana mu gisirikare, guhonyora uburenganzira bwa muntu, guhohotera abagore n'ibindi. Uwanyuma ni Afande Pascal Muhizi. Afande Pascal Muhizi ni Brigadier General w'u Rwanda, nawe arashinjwa nk'ibyo aba basirikare bose bo mu Rwanda bashinjwa, ngo ni kubera gufasha M23, ngo bigakomeza kuyiha imbaraga zo kuguma irwana ihungabanya umutekano muri DRC. Rero akabazo karaho kavuga ngo abo rero nibo bafatiye ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi kuri uyu munsi. Ese urabona bigiye kwangiza iki mu mibanire ya Kongo n'u Rwanda? Bigiye kwangiza iki mu mibanire y'u Rwanda n'amahanga? Kuko ibi bihano byose abantu babishyizemo imbaraga kugira ngo bashe kujyamo cyangwa bicemo n'Ababiligi. Ari uyu munsi u Rwanda rwacanye umubano nabo. Wowe urabona bigenda gute? U Rwanda rwagakwiye kwitwara rute? Ese niki cyagakozwe kugira ngo umubano w'ibihugu byombi uzongere ugaruke? Wowe urabona muri wowe ari iki kigiye gukurikiraho? Ibyakozwe nibyo ntago ari byo? Urabishyigikiye ntubishyigikiye? Twandikiye muri comment kandi ukore subscribe buri bwa mbere kugira ngo amakuru yose azageza ujye tuyabona mu ba mbere. Ni Amisha kuri Nzagerayo TV. Ibihe byiza, turabakunda. Ciao ciao.